na shughuli za hapa nyumbani, lakini nataka kuambia Yesu aliyewalinda kuanzia Januari 2025 amewalinda Januari, amewalinda Februari, amewalinda Machi, amewalinda Aprili, amewalinda Mei, amewalinda Juni, amewalinda Julai, amewalinda Agosti, Septemba, Oktoba na Desemba. Tuko hapa tunaelekea Samunge pale, tutakuwa na neno la Mungu pale. Kama wewe ni mgonjwa, kama unaumwa, kama wewe unajisikia vibaya, Yesu atakuponya. Walete wagonjwa, walete vipofu, walete viwete, walete Yesu